Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana wagomeje gukurikira Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa muri kino gitondo cya tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze kugera muri studio tukuzanira amakuru agezweho arimo avugwa muri kino gitondo cya kare ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukanitsa mu karere Rwanda ruriremo, ariko cyane cyane tukibanda kuri no ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri guhuza igisirikare cy'M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Kuri ubu amakuru tukuzaniye akaba ari amakuru akomeye cyane arimo avugwa muri kino gitondo cya kare. Ingingo z'ingenzi amakuru aciri buze kubakiraho, turakubwira ko igisirikare cya FARDC cyarashe ku kigo cy'abamasera muri Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Karehe. Turakubwira ko igisirikare cya FARDC cyasubiranyemo ku buryo bukomeye cyane, biza gutuma barasana babiri leta bahasiga ubuzima. Ari nako tukubwira ko igisirikare cya M23 cyavuze ko muri Masisi kigiye gukora ibishoboka byose kugira ngo hatazongera kugabwa igitero na kimwe na bano barwanyi bagiye batandukanye. Aya makuru n'andi yose turaje kurambura ku buryo bukomeye cyane. Reka maze ngusubire n'undi gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, ukugeza amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe. Twitter twihuta n'inkuru ya mbere irimo itugira muri kino gitondo iravuga ko abasirikare ba FARDC barashe mu kigo kibarizwamo abamasera bagiye batandukanye muri teritwari ya Karehe nyine muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yatangajwe na societe civile aravuga ko ibi bisasu bigera kuri bibiri byarashwe muri Kivu y'Amajyepfo bikaraswa n'igisirikare cya FARDC mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko ari igisirikare cya M23. Ibiro byose bikaba byakozwe na kino gisirikare mu rwego rwo gikomeje gutsindwa muri Kivu y'Amajyepfo. Hakomeje kugenda haraswa ibisasu bigiye bitandukanye nyuma y'uko rero ino Kivu y'Amajyepfo irashwemo ibisasu byinshi n'igisirikare cya M23 kirasa ku basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko nabo batangiye kwimura barasa mu baturage kugira ngo bajye bavuga ko ari ibisasu biremereye biraswa n'igisirikare cya M23. Amakuru dukesha Kivu Morning Post aravuga ko bino bisasu byarashwe mu masaha y'isaa 4 ndetse byaje guhitana abagera kuri babiri, by'umwihariko harimo n'umugabo warizwaga muri kano gace yarashinzwe iby'ubwubatsi muri kino kigo kibarizwamo abamasera. Aba rero bagiye baswa bino bisasu bavuze ko byashe ku muvuduko uhambaye cyane ndetse bikaraswa muri kino kigo cy'abamasera ku buryo bukomeye cyane. Umuyobozi mukuru wa kano karere wa Karehe muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko bino bisasu byarashwe ku buryo bukomeye cyane kandi byanabangamiye abaturage batuye muri bino bice ndetse n'abatuye muri Minova, kubera byajyanye bose bagize ubwoba. Yanavuze ko asaba ko iyi societe civile yakomeza kugenda ivugira abaturage mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ikanasaba leta ko yahagarika bino bisasu ikomeje kugenda irasa mu baturage kuko ari ibintu bitari kinyamwuga. Ibiro byose biragenda bigaragaza ko igisirikare cya FARDC n'ubundi bijyanye n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage butigeze buhagarara, ahubwo bwagomeje kugenda bufata umurego n'ubundi nk'uko byagiye bitangazwa na M23 yavugaga ko igisirikare cya FARDC gikomeje kwibasira abaturage ndetse kikanabica mu buryo bw'amaherere, bakavuga ko byakozwe na M23. Byose rero byagiye bigaragara mu bice byose abagiye bakoramo ubuno bwicanyi. Igisirikare cya FARDC gikomeje cyica abaturage mu bice bigiye bitandukanye no kuba cyatanye no kwibasira n'abamasera. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Umuyobozi ushinzwe guhuza inzego muri teritwari nyine ya Karehe Delphine Birimbi yavuze ko bino bikorwa bigomeje gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ibikorwa bya kinyamaswa, kandi ibi ngibi bitagakwiye ku gisirikare nk'iki cya leta kuba ari kwibasira abaturage bakabica, ngo byose bigaragaza ko ari ubwoba ndetse no gukomeza kwica abaturage n'ubundi ahubwo atari intambara, arimo ari ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bagiye batandukanye, dore ko mu bice bigiye bitandukanye byaraswamo ibisasu ku buryo bukomeye cyane. Bikagenda bishimangirwa ko byose byagiye biraswa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abambari bacyo harimo wazana ndetse na FDL. Gusa kuri ubu ngubu ibino bisasu bikomeje kugira biraswa mu bice bigiye bitandukanye, noneho kuraswa muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva ko byamaze kwimuka biva mu bindi bice hose biruze kuhakwira. N'ubwicanyi rero bakomeje kugenda bamaganira kure. Societe civile yavuze ko ihangayikishijwe cyane n'umutekano wo muri kano gace, ndetse bahangayikishijwe cyane n'ubwicanyi bugiye kujya bukorerwa abaturage bikozwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kibyita ko ari M23 ikomeje kugenda ibikora nk'uko byagiye biba n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye. Societe civile ikomeza ivuga ko
igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakabaye kiri ku rugamba kikarwana n'inyeshyamba bakomeje guhangana kikaza kwibasira abaturage b'abasivili bakomeje kugenda bagwa muri runo rugamba rurimo rugenda rubera mu bice bigiye bitandukanye. Ni imirwaniro karabutaka ikomeje kugenda ibera mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'abaturage bamaze kugenda bicwa ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gutsindwa n'ubundi mu bindi bice by'umwihariko muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Minova ntago bimeze neza, igisirikare kiri gusubira inyuma ku buryo buhambaye cyane, dore ko basa naho M23 yabarushije cyane imbaraga muri Kivu y'Amajyepfo kurusha no mu bindi bice bakomeje kugenda bahuriramo, kuko biragaragara ko barimo batakaza ibirindiro byinshi cyane ku buryo bukomeye cyane. Ari nabo tubwira ko n'ubundi igisirikare cya M23 cyahakanye amakuru yavuga ko hari ibice kino gisirikare cya M23 cyatakaje bigafatwa n'igisirikare cya FARDC, nyuma y'uko amakuru agiye akwirakwira FARDC ivuga ko hari ibice yambuye igisirikare cya M23. Abasenguzi bakavuga ko kabara agashya ikoze M23 amaze gutangaza ko nta gace kamwe yigeze itakaza mu bice byose yafashe, ahubwo ngo ari propaganda kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo cyumvikanishe ko hari urwego cyaba cyaragize icyo gikora cyangwa se icyo cyaba cyaragize agace na kamwe kigarura nyuma y'imyaka isaga 2 barimo barwana kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari guhangana na M23. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko M23 yavuze ko nta bice na bimwe yigeze itakaza cyangwa se ngibe yakuramo abasirikare bayo, ko n'ubundi ari uburenganzira bwayo ikomeje kugenda irwanira kandi ngo izabugeraho. Tukiyanja katubwire ko igisirikare cya SADC cyamaganwe uruhare cyagize muri no coup d'etat igiye kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugera avuga ko kino gisirikare cya SADC cyagize uruhare muri ino coup d'etat irimo ibera Kinshasa igakorerwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Ekirombo. Amakuru dukesha Kivu Morning Post aragira ati ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugize mu gisirikare bwamaganye uruhare rwagizwe na SADC muri no coup d'etat, dore ko n'uno SADC ikomeje kugenda itemangwa ku buryo bukomeye cyane, n'ubu nta kintu na kimwe kigaragara yigeze ikorera kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba avuga ko hari urundi ruhare nago ruba rwaragizwe n'abana basirikare ba SADC muri no coup d'etat, dore ko bavuga ko intwaro zose bano bagabo bakoresheje baza gukora coup d'etat zaturutse muri SADC. Ibiro biraza kuzamura umwuka mubi hagati y'abaturage ndetse n'itangazamakuru n'igisirikare cya SADC, bishobora kuza gutuma iyi SADC iza kuva kuri uno butaka ndetse inabuvaho nabi, nk'uko n'ubundi byagiye bigaragara n'ibindi bisirikare byagiye bihava ku buryo habwa amahere kandi ku buryo butumvikana. Kuri ubu bamaze gusohora itangazo bamagana SADC ku byo yakoze ndetse banayisaba ubusobanuro ku bijyanye n'intwaro zayo zagaragaye muri no coup d'etat yarimo ibera Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko ubwo SADC yatangiye guteragurwa hejuru kuri ubu ngubu nari buze gukuramo akayo karenge nyuma y'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye byagiye bihaza bikava bitewe n'uko umutekano wabo ndetse no kumvikana n'abaturage byagiye bigorana, bigatuma hazamuka umwuka mubi hagati y'abaturage ndetse n'itangazamakuru. Na kino gisirikare hashije iminsi itari mikeya ibitangazamakuru bikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitangiye gutangaza ko kino gisirikare cya FARDC Wazalendo FDLR byashyize hamwe kugira ngo birwanye n'umutwe wa M23 bikaniyambaza SADC ngo ize kubafasha. Kuri ubu ngubu batangaje ko SADC nta kintu na kimwe yigeze bafasha, nubwo na SADC nayo ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo nacyo ari baringa. Bakavuga ko bakabaye barafashe bino bice byose, ahubwo kino gisirikare cya FARDC nacyo ari baringa, mu gihe igisirikare cya FARDC nacyo kivuga ko leta yabo yubatse igisirikare gikomeye, ahubwo ngo yazanye igisirikare cya baringa aricyo cya SADC cyomeje kubafasha mu kurwana mu bice bigiye bitandukanye. Biri kubazwa se uruhande ruri kunenga urundi bizarangira bite? Uruhande rumwe ruti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igisirikare kidakomeye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iti SADC nayo igisirikare cyayo ni baringa. Ese ibi ngibi bizarangira bite? Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru tukubwire ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera kuri 2 nyuma yo gushwana bapfa telefone baje kurasana bose bagahita bitaba Imana. Amakuru tukesha Minembwe Capital News aravuga ko bano basirikare baje gusara bapfuye telefone bakaza kurasana, gusa amakuru dukuri ndari nyirizina ntago ari telefone bapfuye mu by'ukuri, ahubwo ngo ni ibyo kurya, dore ko ngo ari ingorabahizi muri kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bamaze gufungirwa imihanda
yose kugira ngo ibyo kurya bibagereho, uba usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Amakuru akavuga ko bano bagabo babiri baje kurasana bapfuye telefone, ariko ngo baje guturuka ku bijyanye n'ibyo kurya, dore ko ngo umusirikare umwe yari afite telefone yaje gusaba undi ibyo kurya akaza kubimwima ku buryo bukomeye cyane, bikaza gutuma umusirikare agira umujinya. Yaje gusanga uyu umusirikare nawe afite telefone ye, aza guhita amurasa urusasu, undi nawe ahita amwishyura, bose baza guhita abitaba Imana. Amakuru dukesha Kivu Morning Post aravuga ko bano basirikare baje kurasana muri teritwari ya Masisi, aho bari bagiye kuba igitero ku gisirikare cya M23. Ese ibi ngibi bya kino gisirikare cya FARDC byo bizarangira bite? Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi kimaze gufata n'indi ntera, ko batangiye gusubiranamo ndetse bakanarasana ku buryo budasanzwe. Reka rero ngushimire, twari tugomeje kubana muri ano makuru yagezweho muri kino gitondo. Reka n'ubundi ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo dukomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, ukugezaho amakuru bagezweho kandi amakuru aba yizewe.